7 जुलाई 2024 आंध्र प्रदेश नि राजधानी अमरावतीनिफ्राय 300 किलोमीटर हाकसाल कायसापारा मुचमारी बुमुंगै आ जागाओ चिकनसा फेमिली दङ। ते आ फेमिलीनि बर'नि बोखाव किसाफाना आइडिया करै जे आ दिनो बर'नि लगियो एमनजोगर नागोटिना थांगै दङ। अबत नागोटिमानि ओलो बर'क पुरा सेस ओंसोगै थांखा बिहिक बोसाय ते बर'नि खरकसा बोसाजोक दङ। अ बोसाजोक हिंके क्लास 3 ओ परिवै दङ। ते ब बिनि बोसाजोक सालब्रुमनि गाहाय साइक दिगिओ गानानि न कायसा पार्क बिन दल रकबाय थोंनानि बागै अंखरै थाङो। तीनटा रग अंखरमानि चारटा दि गाहायाव के न घन्टा कायसा थोंगै नग किफिलै फायो फियाबा आ दिनो हुंका तीनटाओ अंखरैले थांखा फियाबा पास्ता हाय बाजिबै थांखा आ जराओ फानो ओ cherai नग सकफाया जेसुक जरा पास्ता ते अमन साइते ब टाइम बारे ररक अंगै थांखा आमसुक जरा बोमा बुफानि बोखाओ ब किसा किरिमानि हाय हापखा तामनि हिंगांके आमसुकसा जरानि बिसिंगो तो सकफाyi थांगो फियाबा जरासे लाई थांखा जेबो cherai क्लास 3 ओ से परिवै दङ बो बोरै दाबुनि दिनो तो बबा हाय जतनो साइमानना अकक रकनो तै न वान सुगै बेलायखेनो बोमा बुफा वाना जाखा आबा गै गानानि जे पार्क दंमानि आर जागाओ थांगै नायनानि हिनै वान सुखा फियाबा आर जागाओ बुफा पार्क थांगै नायमानि यागोलो आर जागाओ थांगै बिनि बोसाजोकनो मानलिया आबेखेबा नकलिया ते आ जराओ ब cherai रक पार्क थंलायनो तंलायख ते गानगुनि बुरा बोरिचिक रक बहायनो बेरायलाय तंलायो ते अकरा रक ब दङ आबा रकनो सोंखा फटो रक फुनुगै ते पारानि बरक रकनो ब सोंखा फियाबा केबो फानो नुग्या हेनै साखा तापु खिंगांके बोमा बुफानि बोखाओ किरिमानि हापखा कुनु मुंसासोक दे ओंखा बरकनि बोसाजोकनि साकाओ हिनै हाय हिनै पारानि बरक रक बै जतो कुथुमै पारा कुनाकुनि गानागिनि जतो जागाओ न एलाकाओ नायतुखा जतो जागाओ न नायतुखा हायपानो कुनु जागाओ थन फानो बरकनि बोसाजोकनि सोराक मानलिया जेसिक जरा सालहाबो ररक अंगै थांखा आमसुक जरा न बरकनि कायसा हप दंमानि बरकनि बोसाजोकनो मानानि अब गोमाररक अंगै थांखा ते किरि जागै वाना जागै पारानि जतो बरक रक बाय पालखे मिलिलायै गानानि न पुलिस स्टेशन थांगै बरकनि बोसाजोकनि मिसिं डायरी रिपोर्ट फाइल सैयैखा umor सकजाक बया cherai ताइ से बोरै अमो बेलायखेनो रिक्सनि बेपार मिसिं डायरी फाइल सैमानि यागोलो न पुलिस रक ब ऑपरेशन ऑन सार्च दाक्ति खलायनो सुरु खलाय रेखा बिसि लेरियाकारै पुलिस रक जतनि सलाय सकां गानानि जे पार्क ब सालब्रुमनो थंगैमानि आर जागाओ पोस्टास खलायिका कुनु मुंसासोक दे सोराक माननो हिनै गानि गनि रक नायतुखा ते स्कुल रक ब थांगै नायतुखा ते ओ सार्चिंग ऑपरेशन खलायथानिओ बरकनि पारानि बरक रक ब हेल्प खलायै दङ बिसिं फियाबा सार्चिंग ऑपरेशन आमसुक चेष्टा खलायमानि यागोलो ब ओ cherai नो नायतुगै मानलिया 10 जुलाई कावै थांखा 2 दिन कावै थांखा हायपानो 2 दिनो फानो कुनु सोराक मानलिया पुलिस रक जतो जागा तैनो ट्राय खलायनायका हायपानो नायतुगै मानलिया आबनि ओलखेनो बरक पायथा डग स्क्वाड नो नुहुनै सार्चिंग ऑपरेशन खलायनै हिनै वानसुखा ते ओ डग स्क्वाड नि जारैनो ओ केसेस दरक बस्तांगो नुकजांनानि जेंगै फायखा जेसिक जरा डग स्क्वाड बस्कांगो थांगो आमसुक जरा नतेबो केसेस बस्कांगो नुकजाग्ररक अंगै फायो हिंके ओ स्टोरी न जेंनानि सकां जतनो न कयनानि मुचंगो जे आनि चैनलो कताल हिंगांके चैनल न सब्सक्राइब खलायदि ते पास नि बेल आइकन ऑल न सेनानो बतापगदि तामनि हिंके जतनि सलाय सकां नरिं थानि आनि भिडियो सगिनानि बागै फायदि हिंके बिसियां आयंकक सायाकारै भिडियो न जेंलायसिनाय डग स्क्वाड नि स्नाइपर डग बरनि सामुं हांके ह्यूमन सेन न सिनिनानि ते ट्रेस खलायनानि बागै
belai kheno kwrak training najak borok. Borok je samung khlai manma hai obo police rok phano khlai phunugui manya abagui no dog squad hingake borok je sukpano kuthuk hijak wngthon crime khlaimani borok tikhlai no phunugui paio. Jefru dog squad no puila tukha afru police rok o cherai ni bufren thani o kuno ri chumjak je kuno ri no sankha. O sen no bahai mandiwoi dog squad rok no naituk rinani bagui. Aboni yagulo kheno o cherai ni ri no bahai mandikha dog no jate sininani bagui. Sniper dog hingangkhe koi konta yakheba din laijak phano naitugui kariwui mano borokni o bukungni sen pai. Phiaba borok sen nahawui himui thangtani o omo simino bada je satung tungmani watui tei weather change wngmani akoro. Omono kari kuno phano bada wngui manya. Sniper dog hingangkhe 13 din kwcham phano kwthwi no tiklai phunugui mano. Hingke adi no naitungnani dino hingangkhe weather rok bo belai kheno kaham tei o weather ni bagui kaham kwrwng khlai no naitugui tiklai mano. Tei bini ri bahai manmani yagulo trace khlai thangkha o dog. Trace khlai thangui o dog rok joto jagao no guriwui naikha phiaba kaisa jagao simi naiyakho. A jagao hingangkhe bongni sen tebo bahai namani kwrak wngui thangkha tei omo hai police rok saimanmani yagulo ar jagao kwrak khlaiui searching operation khlainani suru khlaikha. Aboni bisingo parani joto borok rok no police rok ni logi rwkha tamni hingke borok bo muchungjago je o cherai tongmani dakti no kaham kwrwng mannani wngthon hinui. Police tei searching operation je khlai tongnai dog squad bwskang thangkha police rok hingangkhe to uklog kaisa nogo thangui bwthagui kha tei o nogo nog khlaimani yagulo to khulugya wngui langkar nog khlai tongkha aboni yagulo kheno doga phiyokka bisingni phaisingtui. A nog wngkha bo o cherai ni school no pori tongnai 12 bosorni chwla. Ar jagao nogo naitukha joto kunakuni no phiaba kuno jagao phano cherai ni surak manliya. Phiaba o dog hingangkhe ar jagao no bahai nawui tongkha guriwui. Police rok bo saimano je bongni sniper dog borok rokni saipano sen kwbang no nawui trace khlai mano tei borok je jagao je nogo bwthago o jagao no jekono mungsaswk bul wnggo hinui. Hai hinui no borok jotoni slai swkang naikha o cherai je 12-14 bosorni cherai tongnai boni body language rok hingangkhe police thangmani yagulo o cherai ni body language bo change rok wngma kahai wngkha jemon kirijakma hai. Police rok puila swngpru hingangkhe o chwla sak no khairokma sincha masum haikhe phunukha phiaba police rok bo saimano mono jekono mungsaswk khlaikha hinui. Afuru keno police rok kwrak deeply interrogation khlaimani yagulo twrwk o cherai joto khuk kengnani chengkha. Aboni yagulo kheno tamo saka o part 2 o saimannai tei o cherai thwi tei paikhana o cherai no tamo kwlaijak kha. O kok rok no saimano muchungha hingkhe part 2 hinui comment khlai di. Norung jodi comment kwbang at least 200 comments mangkha hingkhe norokni bagui o 200 comment ni bagui no ang norokni bagui tubunai teisa part 2.